mına o yer boyunca. Kuda kalasa men bardıq жерге жеткизгенге аракет кыламын. Себеби бизге урматтуу туугандар, элдер bir karış yer dağın bizdeki. Biz uşunu suyuşumuz gerek. Biz bir karış cerimizi suymayınca mamleketli suyuyoruz. Elimizi, jurtumuzu suyuyoruz dedi al beker. Oşa bir karış cerdi biz korgay alsak, suyu alsak, oşondan kalganı suyu alamız. Buna ol yerdeki, buna Karadaryanın ıldığında 500 hektar yer, 150 hektar yer, 200 hektar yer ketip kalıptır. Unçuk baylık öyle içine oturuversek, akırı vardır ondan ki özümüzde çok buluruz. Oşun için bu yerde men sizlerde mınday bir büröge karşılık kılıp çıkıla anday mınday degen dep çakırıp taştagım kelbey. Bürok. Bu yerden kantip kaysı maalda kim arkalı berilip ketken, emni için berilip ketken oşonu taktaganga biz hukukubuz var. Suraganga hukukubuz var. Biz oşoga elbiz. Biz oşoga jurtbuz. Al egerde biz oşonu da suray albasak, oşonu da bizge aytıp bere albasa, anda biz kim biz anda? Doğru. Oşonu men uşuntip aytıp keterilem. Anki mına ata siz aytıp atasiz. O moğonda turat. Uşunu mına kamera жакшылап тартып алса болот. Бул деген биздин bir карыш жери Karadaryalıklar эле эмес. Сузактыктар эле же Жалал-Абадтыктар эле эмес. Бүт мамлекет билиш керек. Бүт мамлекет билиш керек. Бул жер мына жердеги мына 200-300 гектар жер. Эмес. Бұл барымызға керек. Мамлекетіміздің бардық булунгучтарлар билиш керек. Кыргызстанды жери бу. Себеби дегенде мына эгерде булар мына бул сайды шылтоо кыла турган болсо, сайдын жээктерин бекемдөө булардыкы. Мына мурда эле бүткөн, ошол жерден мындай баягы зым торлорун тартып бүтүшкөн. Мына ошондо монда эмес турат, баягы пограничный вышкасы турат. Солдаттар тура турган. Мына мындан бир канча километр мына? 2-3 kilometre nata turat. O zamanlarda şeyde kurban kerek. Buna yemi. Buna bugün bu yerge kelip atacak. Burun kerek. Erten kelip durup buna Karadağ dese biz ne kılışımız gerek? Dağın arağa koşuşumuz gerek. Oşun biz özünde yorgudadan şunu talap kılışımız gerek. Görsötsün bizge dokumentleri. Kim kol koyganını köröyle biz. Kana kaysıl hakim, kaysıl şu cerdi bölgön hadis. Uşul жерге тиешеси бар, мамлекеттик кызматкер ушул жерди бер деген. Биз билейличи. Жок дегенде ушуну билген укугубуз бар да биздин. Бар. Bu asfaltı Eralavaga verip koyulacak. Oturmasın aksağa. Ушул маселени силер менен көрүп, билип, өз көзү менен көрүп келейин деп атайы келдим. Кудай кааласа, бул маселени аягына чейин чыгарабыз. Мен үчүн бул жер мен өзүмдүн жерим. Men için bu yer bardığımızın yerimiz. Ha biz bu yeri jone taşlap koyup unçupay koygan akımız yok. Kaysı mamleketlik organ olsun, kimisi olsun, kaysı kıyını olsa kelip bunu düşündürüp versin. Biz bir daha kıyından korkmayız, bir daha şu başkasından korkmayız. Kelip elge düşündürüp verse, o şöyle düşünüyoruz. Düşündürüp aytırıp buna montip elde janagıda emeğe salı baş gerek. Komşaga bir tane soru verse olur mu? Aytınız. Komşaga özü bu. Bulat, telegrafistiniz doğrular da. Bu kança karta bulat. Buday, iki memleket ortasında. İlk de karta avca, üç de var. Emin mandayda bu har yerdeki har türlü. Kevirlerdeki mana aytıp atpayım. Kevirler 10-15 sotuk yer üçün canı berip atıyor. Kevirde montip yüzdөгөн hektarlar tım-tırs болуп унчпай өтүп кетип атат. Так, эгерде даже ушул жерлерде мыйзамдуу берилген күндө дагы бир жолу кайталайм. Мыйзамдуу берилген күндө дагы ошол качан берилди, ким аркылуу берилди, кантип берилди, кайсы мыйзам негизинде берилди, билген укугубуз бар да акыры биздин. Бар да укугубуз. Аны билбесек, анда биз кимбиз? Эгерде жерибиздин берилип атканын билбесек, сурай албасак, унчупай отура берсек, анда биз кимбиз анда? Анда не кылыш керек? Анда баарыбыз көтөрүп, түйжөтөр көтөрүп алып, наркы Сузакка көчүп кирейли. Сузакты алгандан кийин Жалал-Абадка көчүп кирейли. Аны баарын алгандан кийин берип коюп, башка кетип калайлы. Ушундай анда. Андай болбош керек турганда. Мен мына азыр эле айттым, көпчүлүгүңөр уктуңуздар, дагы бир жолу кайталаганга мен мындай мажбур болуп атамын. Баткенден кече келдим түнкү саат 2'de. Так.
Batkende buna 15 sotuk yerdi. 15 sotuk yerdi. Bir çıkamakta 80'ge çıkan kempir korup oturar. Avtomat bilen kelip atıp atışat. Üylerin örttep atat. Vay kempir aytat. Meni de şunday tursam, şunday keltir vurdu deyt. Onu ap düştüm deyt. Esim olup deyt. O kıykırsa bile baldarım çurkap geldi, bayakı kaçıp ketip kalıptır deyt men urgan deyt. Biroq men berbeyim deyt bayakı. Mına ошол nak patriot, nak mekençi, nak ошол eli jerde sүйгөн адам. O kempirge eç nersenin keregi деле жок, 80'ge çıkıp kalıptı. Biroq baldarının, mumundun, mamlekettin келечегин карап атпай. Ошону биз дагы баягы унчукпай отура бербестен биз дагы айтышыбыз керек, ешибиз керек. Ушул проблема чыккан уккандан кийин мен дагы жөн отура албадым. Барып көрүп келейин, билип келейин деп келдим. Эми туугандар biz ушул маселе боюнча өзбектерге, өзбек туугандарга биз эме кыла албайбыз. Мындай претензия кыла албайбыз. Биз өзүбүздүкөлөргө претензия кылышыбыз керек. Бизди башкарып, биздин үстүбүздөн шомулуп, биздин үстүбүздөн мамлекетти, элди, жерди, бул районду, облусту башкарып турган чоңдор бар. Ошолор жооп бериш керек. Ошолорду биз сурап алышыбыз керек. Тосы киргизбей койсок болобу? Ошондон жок, мындайда азыр ошондон силердин атыңардан мен бул маселени көтөрөмүн бар жерде. Бул маселени биз али аягына чыкпайбыз. Болду, берип койдук деген нерсе болбош керек. Болбош керек. Эгерде бул жерди берип кое турган болсок, эгерде эменин нугу менен дей турган болсок, суунун нугу менен дей турган болсок, анда она Кара Дарыя кирип келеткенде баягы серпайты барбы? Ошол жерде карадыңарбы? Ошол жерде дагы булардыкы алиги эмеден сайдан нарака. Сай турат, мына сай. Сай менен муну булардын баягы жээкти бекемдеген ортосунда 1-3-4 километр жер турат. Анда ошол жерди берсин анда бизге. Давайте ошондой принцип кылайлы. Анда ошол жерди берсин анда бизге. Биз ошол жерден алайлы бир 500 гектар жерди. Нерден берели 100 гектар жерди. Туура. Суудун нугу менен болгондо. Эгер суунун нугу менен кетип атат, суу бияка кетип калыптыр, бияка кетип калыптыр. Анда суу тиякта да бияка кетип калып атпайбы? А бул жерде тияк кетип калса, аякта бияка кетип калып атат. Давайте анда ошондой кылайлы. Мына өзбектердин жери, мына башынан аягына чейин булар жээктерди бекемдеп бүткөн. 1 метр нарак өткөн жок. Калыжы продагы тоз төшөгөн бар. Мына калыч проволокасы турат, жээктердин дамбалары турат. 1 метр жака өткөн жок. Вышкасы турат, одан. Вышкасы турат. Ай үчүн биз жака эле өтө берет. 1 метр эмес, 10 метр эмес, 100 метрлеп өтүп кетет. Мына үстөн кого экен. Ана мы жерде? Километрлеп мына 2-3 километр. Мына устунга келип калды. Ошон үчүн ушул маселе боюнча туугандар биз жерибиз үчүн катуу турушубуз керек. Бул жер үчүн эч кимге эч кандай бир силер мыйзам бузуп аткан жоксуңар. Силер бир мамлекетке бир каршы чыгып аткан жоксуңар. Өзүңөрдүн жериңер үчүн айтып деп атасыңар. Коркпой айтып деш керек. Коркпош керек мындайданчы. Ким не кылып алат эле? Коркпош керек, эли жерибиздин мына жерини карашыбыз керек. Мен ушуну силерге айтайын деп, өз көзүм менен көрөйүн деп келдим. Көрдүм. Действительно ушу проблема өтө чоң экен. Действительно биздин жерлерибиз бияка өтүп кетип атыптыр. Мен ойлоймун, бүгүндөн баштап мына биз ушу маалыматты бергенден баштап бүт мамлекеттик органдар бул боюнча ойлоно баштайт. Бүт мамлекеттик органдар бул боюнча чечим кабыл ала баштабайт. Ким ушул чечимди кабыл алган? Керек болсо президент эртең сурайт чыгырып алып. Кара Дарыянын ылдый жагын ким берди эле? Кайсыл мыйзам чегинде бердиңер эле? Так, ошол туура берилгенби, туура эмес берилгенби? Ап кел документтериң деп президент сурайт. Мен ишенем, президент сураш керек ошол. Такташы зарыл. Зарыл болбосо деле болбой калды. Ооба, такташышыбыз керек. Анан кийин берип койду, алып кетти деп унчукпай отура берсек, мына жерде кече базар келгенде бирөө айтат, мына жерде эле ушу жергиликтүүлөрдү бир анча-мынчалар чечип койгон окшойт деп. Бул жерде любой дуракадра ясно болуп калганда, бүткөн дамбаны кандайдыр себеп менен жылдырыш алып мүмкүн эмес да бул нерсе. Бул жерде любой дурака ясно болду. Какой-то бир чорный ход менен кеткен да бул жерлерде. Эгер бул чорный ход менен бул жер кеткен болсо, ошону ким берген, кандай берген, биз аягына чыгышыбыз керек ошо. Андык нерсе да бул нерсе. Мына булардын дамбасы бүткөн. Жанагы зымы тартылып бүткөн. Пограничный вышкалар тиякта турат. Ана кантип эле бүгүн келип бу жерди алып коюшат? Ошол нерсе элди возмущать этип атат. Шали сезе түгөгөн экен камчы мырза. Биз беге мал койлорду алып келип жайылтып жүргөнбүз. Азыр жайытыбыз ham жок. Мына атыбызда акмалы караң кургап болду.
ertesi sentyabrda çalın жетiганлыгы малдар izlep жайлоодан. Şolardy bagap күн көрүп atkanda elедек. Hazır ben kayga bagap. Je jagатында жай жок, же жок, сайда жок. Мына келип ал. Билден кийин мына жактан бөлсө дагы 10 жылдан кийин ой үйгө ham берет окшойбуз. Endi bizni ustimizda tumanlar bor keladi da kunda Özbekistan qaysi aylı? Beşiktaş. 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 Jalal-Quluk. Biz buna ilk günden beri sağa düşüp buna tosma toskondan keyin bular özleri qazışa başladı. Aylı hükümet özgür rahmat misal üçün. Biz aylı hükümet teknikalarını verdi. Teknikalarını atıyor. Suları çıkarıp aldık da sulardan. Suları çıkargandan keyin biz ilk günden beri şu teknikalar geldiler. Jергilikti halk geldi. Bize daha ketkiler uyuyor. Kabilik bulat dediler. İlk günden beri kelime koydum. Jo, Munirdi. Hiç kimi keltirmeş gerek. İlk günden beri Hurmatlı oğlanlar. kelime koydum. Hurmatlı жаштар, men açık aytayın. Munirge, muna bizning jeribizge taqtab, dokumentlerni ko'rsatib, bardığını bitirmek hiç kimni kirgizmeshimiz gerek. Kirgizmeshimiz gerek. Qara bayan tomza qilib. Deme, uşul mamlaketlik organlar uşular uşul qarab atgandan el özümüz qorg'ab olsa bolmay qaldı da. Biz kirgizmeshimiz gerek. Bizi daha sürmeyi koydu. Kelime Ya, koydum. Özüzlükler bizde düşmedi o da. Amniga tushmaydi deydi. Bul bizning jerimiz bo'lsa, boshqamiz bo'lsa, uşuga biz turishimiz gerek. Jo, men aytib o'tmayman sizlarga, mana aytib o'tmayman. Mana Batkendan kecha keldim. Vay, o'shol жерде bir qarış жерде, daha bir aytayın, hurmatli o'g'anlar. O'shol Qirg'iziston menen Batkendin bunday o'shol bayaqı bizning kempirдин uyi menen keyingi tajiklerning uyining o'rtasida 3 metr yer ekan. 3 metrden keyin men aytdim, bu emne desem aytadi, bularning atxonasi deydi. Düzot qurib qo'ygan. Prям betondop tegeregi polностью. Üstünü plita bilen jap, şunday qilib qurib qo'yishgan. Oşondan qo'rqmay, oşol düzotni tüyüne çeyin barib atadi. Sizlarga o'xshaganlar yosh baldar. O'shaning uchun bu yerda mana ochiq ayqin yer, bu yerga hech kimni tushirib kerak. Alarni keltirib berish kerak. Alar kelsa mana u qaysi Teshiktoshdan ayıldı, Teshiktoshdan adamlari. Ertaga kelib mo'yilni bardığını basib oladi. Bize ilk günden beri çiftlikle kelime koydu. Basib oladi. Anan erten keltirib menlarga uy sola boshlaydi. Bizning yer deydi. O'shaning uchun keltirib berishimiz kerak. Mamlakat kelib bizga taxta bermeyince biz o'sha hech kimni keltirib berishimiz kerak. Keltirib berishimiz kerak. Shuni qattiqroq qarashinglar kerak o'zingizlarga. Endi qaysi yerga masala chiqsa, problema chiqsa, o'shol yerdan elini o'zi ko'tarish kerak-da. Ko'tarish kerak. To'g'ri, sizlarga hozir bu yerga kelib turib, o Qirg'izistonning boshqa bir burchidan kelib turib, buni qo'rib bermaydi. To'g'ri. O'zingizlar qo'rishinglar kerak. Qo'rishinglar kerak. A biz bo'lsa ma'lumotni berib turamiz, sizlar bilan jolug'ib turamiz, huquqlik jag'ini taqtab turamiz bardig'in. Kerak bo'lsa men dag'in bir necha jol kelaman. Chiqarsam ardan kelib turib, millatni bu Qaradaryo jeri, Suzaq eli men o'zim elim-da, o'zim jerim-da. Aytib o'tmayman, bu yog'i Batkenga, bu yog'i boshqa joyga borib kelib o'taman-ku. O'shaning uchun hurmatli o'g'anlar, biz ushul masalani ko'tarib berishimiz kerak. Mana hozir pogranichniklerdagi hozir o'zining rukovodstvosi aytadi. Ularda aytadi, el topda oldu buna. Buna taşıyıp gelip bunu aytıp ketdi deydi. Bu ma'lumotni biz berishimiz kerak, ko'tarishimiz kerak, tushundingmi? Rahmat. Turamama? Endi bize meydegiler endi biz sizlarga o'xshaganlarga ashulga kelgandan aytamiz. Bor achishga kim bor sizlarda? Ama men dag'i boshqalarga o'xshab qo'rqib o'tiraversam, voycha men jomon ko'rib qolmasin. Endi biz Desam ondan ne bo'ladi? sizlarga o'xshagan boshqa tondarmiz. Bizga to'xtab bersin endi ko'rsat. Ava men cho'ng dil emasman. Men o'qsangiz, men cho'ng dil emasman. Men deputat dil, ministr dil emasman. Biroq o'sha elimizning, yurtimizning bugungi bo'lib o'tgan problemasida jon qarab tura olmadim-da. Anan ham men aytgan so'zim, aytgan masalam bardig'i bütün Qirg'iziston bulunmuşuna jetadi. Cho'ng kichkina bardig'i ko'radi. Siz aytsangiz, hem ata, siz aytsangiz, bir chala aytib atibdi deb uqmay qo'yishi mumkin. Men aytsam, ular uqishadi, uqmay qayoqqa boradi? Uqmay qayoqqa boradi? Uqishadi. O'shaning uchun keldim shu sizlarga nima bo'lsin. Rahmat. Deputatlarimiz da yo'q, boshqalarimiz da yo'q. Men kelmasam, sizlar mo'yda o'zgardi. Je tushishinglarni bilmay, je chiqishinglarni bilmay,
Je taşlap ketişingерди bilbey. Je taşlamay koyuştu bilbey. Kıynalasınlar. Azı bizi soldatlarız özümüz düşürmeyin etmeye. Düşövergiler. Bular bizning jerimiz. Bizning jerimiz düşövergiler. Bizge kartada alып kelip taktap bardığı. Korsötüp oşol жерди бергендерди аныктап бермейинче бул жер биздики. Биз билбей туруп түшпө десе түшпөй калып, чыкпаса чыкпай калып башыбыз керек. Onu kağıt göstersen. Билишибиз керек биз. А билгенден кийин анан көрөбүз аны. Ал жагын да көрөбүз. Ким берип жүрген? Кайсы мына жерге ушул эме аким берип жүрген ушуну? Кайсыл аким кол койгон ушул жерди берип атканда? Жергиликтүү бийлик органдары сөзсүз кол коёт. Ошондо кайсыл аким кол койгон? Кайсыл губернатор, кайсыл министр кол койгон? Кайсыл өкмөттүн башчысы чечим кабыл алган? Биз билишибиз керек ушуну. Мына менин оюм ушундай, аксакал. Рахмат. Нарагында не бар мына постун нарагында? Айлы бар. Özbekistan'da ayrı var. Айлы бар. Bizde Kırgızistan yeri var. Kırgızistan'ın var. Kırgızistan'ın yerleri var. Ama o yerden Marcan'da 76 hektar Kırgızistan'ın yeri var. Ramatlı'nın boyanan kalkmış. O yere keltirip anca hareket kıldılar. Hareket kıldılar. O yerde daha vermedi. Hazır aylık hükümetten soradık da biz. 76 hektar yerde almışıldı. Dep hakim gelip geçekinde onu. Kim bilir hakim de atından unutmadı. Yermek. Yoksa Yermek degen gelip ayet almışılıp aldık. Biz aldık deyip. Ana aylık hükümetten soradı da kaysı o yerdeki yer almışıldı dese hiç kanda bizde aylık hükümette dokument yok dedi. Hiç kanda dokument yok oldu. O şöyle 76 hektar yerimiz var. Al yerde eğer Özbekistan alıp koygan bolsa, dokumentini ötküzüp bergen bolsa, ular öttü dağı. Buna yerde ona jana balık göl turат mı? Balık gölünün jarımı bizge qarayt. O yerde mına Stalin arık degen arımız var. O yerde nasilene bizden karta boyunca o yerde nasilene bizge qaraş gerek. Oşa Kırgızistan'ın yerinde turat. Bu biz turat da kaysı karta negizinde berildi da bu diye. Desek bizge bir sende karta var dedi. Bizde kana kaysı karta olsun. Biz biliyoruz bu yerde. Kana kaysı yıldan beri kayıntı faydalanıp жүргөн. Жергиликтүү халык билет да, siz karta bilет desek. Ошол акимдер ушинтип келип, элдин үстүнөн үстөмдүк кылып жүрүп, жерлерибиз баары кетип атат. Акимдер биринчиден ушул жерди сактап калууга ошолор кызыктары болуш керек. Элдин башчылары, жергиликтүү бийлик болгон башчылар ошол кызыктары болуш керек. Анан кийин мына сиз айтасыз 76 гектар жерибиз бар эле деп. Ал жерди алмаштырыпты. Кана кайсыл жерге алмаштырды? Кайсыл жерге алмаштырды? 76 гектар жерибиз берип. Жанакы Так, ошол жерибиз интернетте мындан мурдараак эле каерден берди? жер Өзбекстан менен Кыргызстандын жери боюнча талаш тартыш болгон бир аз маалыматтар чыккан. Сузактын Карадария айылы ушул жергиликтүү эл ушул жерде жашап баштагандан бери ушул жерге эгин түгүн экчелек дейт. Эми эле келип ушул кошула тарапка өтүп кетти деген маалыматты угуп баштады деп атышат жергиликтүү эл. Ошол жер ушул шалы айдалган, шалы пая дейт экен. Шалы пая айдалган жер. Өзбекстандын болсо мындан бир кыйла алысыраак жеринде мына кадимгидей эле такталган аймактарда зым тарткандай эле зым тартылып буга чейин чек арасы деп туруп такталган зым менен тартылган тосмолору турат. Бирок карабай ал тосмолор дагы өтүп эми мына бул адырдын биз турган адырдын ылдый жагындагы ушул сугат жерлерди дагы ушул Өзбекстанга өттү деген маалыматты жергиликтүү бийлик буга чейин берген. Бүгүн мына эл дагы ушул маселени көтөрүп атышат. Bu yerden bulandı, kanal bu çekesi onun dayı var. Gambas. Bir de adır var neydi? Bu yerde burası eget neydi? Bizim yerge. Bunu ilgili bizde adamlar Özbekistan'dan bu egelige alıp koydular. Bu yerde burada net var, Vişkas var. Gambası var. Gambasdan berek ötüp gelip bizim yerge gidiyor. Burada kanal var. Вышкасы бар. Kanal var da. Kanalın nerede böyle? Tosu var. Buna monday ekan da, Vышкасы o yakta turat. Mana o bizde adırdı, uçu mana. Dünya уже kalıcı provoda kılıp tozu algan var. Adırdı, başarıda ap koydu, yani kalk geçti, dedi ki.
Bunu öyle Bosfor'da falan. Şeyde üstünde yer var. O aynı turası da. Bosfor turiste bu yer. Lager. Kanada'da Geliştirmeyiz. Biroq bu yerda yashaganlar bilmaydi. Aytgan emas. Yo'sha ma'lumotni biz tal ma'lumotni berish kerak da. Oranı yok. Oranı yok. Turapta gel. Hayretmekle. Şeyde iş yok. Salak kapı bu. Makineden su gel. Qanday bo'ladi bu? Şurada hazır. Qanday bo'ladi? Birlikteler olsun kızıkçılığı çok oldu. Ben geçen bugün bayağı devletler ayallar değil degenlerini gördüm. Halka söyleyip desem ayalım oturup bizge kelmedik o dedi. Az keledi dedim keldi desem sözü jetti de dedi. Qarang. Söylüyor degende men Batıya O'zbekiston soldati. Palatka tegib, O'zbekiston soldati o'sha itleri mey. O'zbekistonniki narxi. Ha, mana u bizniki o. Hozir tushdi. Mana o'shandan nariga o'tib ketdi. Ta, shu yurgan gransiya shu. Abi bu endi kelede. Hozir ham gransiya o'sha bera qo'ydi. Bu traktorin kirgizbesh kerak da bu yoqqa. Ular kanal qazib olgandan keyin o'tkazmay qo'yadi. Traktorin kirgizbesh kerak. Kecha el tushib turib, bu yoqdan ketgida qildilar, bugun yo'q. Traktorni Ya traktorin kirgizbesh kerak. Bu yerdan qarmash kerakdan o'tkazbesh kerak. Bor. Бұл жер Қарадария. Периодda. O'shandan keyin Kechaki yetakchilar keladi bu yoqqa. интернетке шығып, маалымат бұлақтарына шығып, Kirgizbesh kerak. айтылатқан Өзбекстан мен Қырғызстанның аймағы деген жерлер бойынша. o'sha yerda palata bor. Bugun ko'rinmay qolishdi kecha. Қазір Қырғызстан солдаттары жүрішеді. Ушул солдаттар жүрген жерден баштап нарағы ушул Өзбекстанга баары келіп, баары Өзбекстанга өттү деген маалыматтар келген. Biroq alar aytadi. Alar aytdi, bir safar qo'monsa ne qilsin? Necha o'zbekcha Ау, Қарадарияның Ақмешіт деген айыл екен. Biroz bardik o'zida turib atishadi. Men taң qaldim. 15 sotik yerga turib atishadi. Qaysi dokumentsiz ko'rsatasiz? Al ko'rsatasiz. Pasport lateral aytadi, takmaydi. Şimdi nasıl bu? Bunga deyishimiz ham bilmay qoldi. Kimdir bor. Bu hakimdir, bu qanchalik hakimdir. Kim bergan uni taqtashish kerak. Biz o'shani tribut etdik. Dokument olib kelib ko'rsat. Dokument olib kelib ko'rsatsa, o'shani 40 berib ketaversa. Это же не дело, это же не частный собственник, это же государственный собственник. Mamlakatga yo'l bichadi. Ya ketmedi. Men buni olchi, men bir so'ngini o'yin desam, so'ngini qo'yaman. O'sha jo'g'am, сөйлешelim, çeksin. Qanchaga bu mavzuga o'sib turlar, çeksin. Videoni ham aytib Yo'q, haligi so'ngini o'yinsang ham so'ngini albatta yozib olishadi. qamchini ko'rganingizda pul o'zi yechapsizlar. Pagışıp ha. Qanchaga bir yo'lni ham qarashtirib bersangiz, o bo'lsangiz. Men baya aqlga Bunu ben bir gün koyup koyup geçeyim. Kendi özüm körgeniz yaxşı bo'ldi qancha. Men haliga elni aytgandan biron ko'rsatgan men oyoq o'tirib olib, haliga divanda yotib olib böyle ko'rib ketavermagan o'zim kelib ko'rayin dedim-da. Endi buni bir saqlab qolish. Egarda buni bir saqlab qola olmasak, cho'qligini biz chindig'ini chiqayli. Tug'ondan kim berdi buni? Qachon berdi? Endi kim berdi? Shu chindig'ini chiqayli. Hatta biz bilaylik kim qo'l qo'ydi o'sha yerga istalar. Mana o'sha uchata men jonimni surib o'tirdim. Kim
наркы секере тұрғандардан нечем материалы секен бар ол. Мына Қарадария айылының ақ мечит деген айыл екен, Қарадариядағы. Сузақ районында. Ал эми о көрүнүп турган айыл, мына көрүнүп турган айыл тушдагы ушул Өзбекстан. Өзбекстандын ал жерде дагы кайталап айтып коеюн. Жанагы такталган аймактарга тартылуучу зымдары тартылып, такталган аймактарга тартылуучу зымдары тартылып, мындайча айтканда чегара аймактары дагы жанагы зым тосмолор тартылып болгон экен. Бүт барында. Бирок эмнегедир буга чейин канча жылдан бери кыргызстандыктар иштетип келген жер, мына бул жер. Бул жерлер дагы ушул Өзбекстандыктардыкы деген маалыматты бизден жергиликтүү бийлик буга чейин берген. Бир топ маалымат каражаттары регион телеканалына да билдирген. Ушул жерди Өзбекстандын жери биздикилер, биздин дыйкандар алар экпей койгондон иштетип жүргөн деп маалымат берип келишкен да. Анткени менен бул жерде дагы бир ойлонуучу маселе бар экен. Мына көрүп тургандай эле Өзбекстан буга чейин билесиздер да, көпчүлүгүңүздөр эле такталган аймактарын сөзсүз зым менен тасып келген. Ал бул жерде зым менен тосулган жер бул аралыктан бир кыйла алыс. Буга чейин бул жерге солдаттар да келчү эмес дейт жергиликтүү тургундар. Ошол зымдан наракта эле солдаттар жүрчү дейт. Ошол жакынкы күндөн бери ушул жерге солдаттар келе баштаган дейт. Бирок 2-3 күн болуптур бул жердеги шалы эгип, күрү чеккендер бул жака келип, ушул айылга келгендиктен шалы эккендер нары бери ушул жерге көп келгендиктен бул жерде ушул өзбек солдаттары кетип көрүнбөй калды дейт 1-2 күндөн бери. Кыргыз солдаттар жүрөт ушул жерде. Ona tereklerin arkasında lager kılıp boş edip durgan. Özü jolu boyunca kamçı. Ona platinanın demesi o iki darvazasına koy. Ona sulta bogoç. Oşanın iki darvazası mana Stalin arası oyda oşa Kırgızstandaki jeri bir şey geldi. Kartada eski kart. At saldaydı. Oşa Stalin arası men barıp